Da li ti se ikada desilo da iskreno voliš nekoga, navijaš za njega, želiš mu dobro, a onda te iznenada zaboli kada uspije? Prijateljica dobije posao iz snova. Sestra objavi fotografije s putovanja u kojem ti maštaš godinama. Partner ostvari veliki uspjeh. Ti se nasmiješ, čestitaš, možda si stvarno srećan zbog njih, ali nek duboko pojavi se stezanje u stomaku i pitanje: a šta je sa mnom? Danas govorimo o emociji koju većina ljudi osjeća, ali rijetko ko priznaje na glas. Zavisti prema ljudima koje volim. I odmah da kažemo najvažnije. Zavist ne znači da nekoga ne volimo. Ne znači da smo loši, sebični ili pokvareni. Vrlo često, zavist znači da je tuđi uspjeh dodirnuo neku našu neostvarenu želju. Zato je pitanje večeras jednostavno. Što nam zavist pokušava reći o nama? Prva stvar koju treba razumjeti jeste da zavist najčešće ne osjećamo prema potpunim strancima, nego prema ljudima koji su nam bliski ili slični. Ne boli nas toliko kada neko potpuno nepoznata osoba kupi stan, promijeni posao, otputuje na drugi kraj svijeta ili dobije priznanje, ali kada to uradi prijatelj, sestra, brat, partner, kolega iz generacije ili neko s kim smo se nekada osjećali ravnopravno, tada emocija može biti mnogo jača. Zašto? Zato što se sa njima upoređujemo. Njihov uspjeh ne stoji daleko od nas. On se čini kao dokaz da je nešto bilo moguće. I tu se otvara neprijatno pitanje. Ako je ona mogla, zašto ja nijesam? To ne znači da želimo da ta osoba izgubi ono što ima. To znači da nas njen uspjeh podsjeća na dio našeg života u kojem osjećamo zastoj, čežnju ili nesigurnost. Praktična provjera je ova. Kada osjetiš zavist, ne pitaj prvo šta nije u redu sa mnom. Pitaj šta ta osoba ima, a ja trenutno osjećam da mi nedostaje. Možda nije stvar u njenom putovanju, nego u tvojoj potrebi za slobodom. Možda nije stvar u njenom poslu, nego u tvojoj želji da konačno budeš viđena. Možda nije stvar u njenoj vezi, nego u tvojoj usamljenosti. Važno je napraviti razliku između zdrave i nezdrave zavisti. Zdrava zavist kaže: vidim da neko ima nešto što ja želim i to me boli, ali me može pokrenuti. Nezdrava zavist kaže: ako ja to nemam, ne želim ni da ta druga osoba ima. U narodu bi se reklo da komšiji crkne krava. I baš tu nastaje problem. Jer kod zdrave zavisti fokus ostaje na nama, šta ja želim, šta ja mogu da uradim i koji je moj sljedeći korak. Kod nezdrave zavisti fokus prelazi na drugoga. Kako da umanjim njegov uspjeh? Kako da ga kritikujem? Kako da dokažem da nije zaslužio? Kako da sebi olakšam tako što ću njega spustiti? Tu zavist prestaje da bude signal i postaje otrov za odnos. Evo jednostavnog testa. Kada neko koga volite uspije, zapitajte se da li bih se zaista osjećao bolje kada bi ta osoba to izgubila. Ako je iskren odgovor ne, onda vjerovatno ni ne želite njen pad, nego svoj pomak. A to je velika razlika. Jer tuđi uspjeh nije dokaz vašeg neuspjeha. On je samo ogledalo koje vam pokazuje gdje vas nešto još uvijek boli. Jedan od razloga zašto je zavist toliko teška jeste što se sudara sa našom slikom o sebi. Mi želimo da vjerujemo da smo dobri prijatelji, dobre sestre, dobri partneri, ljudi koji podržavaju druge ljude. I onda, kada osjetimo nelagodu zbog tuđeg uspjeha, odmah nas preplavi krivica. Kako mogu ovo da osjećam? Kakva sam ja osoba? Zar ne bi trebalo samo da budem srećan? Ali emocije ne funkcionišu po pravilima idealne slike o nama. Možemo voljeti nekoga i istovremeno osjećati zavist. Možemo biti ponosni na nekoga i istovremeno biti tužni zbog sebe. Možemo iskreno čestitati, a kasnije, kada ostanemo sami, osjetiti prazninu. To nije licemjerje, to je ljudskost. Problem počinje kada tu emociju ne priznamo, pa ona izađe kroz hladnoću, pasivnu agresiju, sitne komentare, udaljavanje ili umanjivanje tuđeg uspjeha. Česta greška je da ljudi misle: ako priznam da zavidim, to znači da sam loš. Ne.
Ako priznate sebi da zavidite, tek tada imate šansu da ne povrijedite drugog. Praktično možete reći: srećan sam zbog nje, ali me ovo boli jer podsjeća na nešto moje. Ta rečenica pravi prostor za obje istine. Zavist često krije neispunjenu želju. Zato je ne treba odmah gurati pod tepih. Treba je saslušati. Zamislite dvije najbolje prijateljice koje godinama zajedno treniraju. Jedna osvoji veliko takmičenje, dobije medalju, svi joj čestitaju, a druga prijateljica aplaudira, grlije, ponosna je. Ali kada dođe kući osjeti tugu. Ne zato što mrzi prijateljicu, ne zato što želi da joj medalja nestane, ne zato što se u njoj probudilo pitanje zašto ja nisam tamo. I ako tu emociju protumačimo kao dokaz da je loša prijateljica, počet će da se stidi i udaljava. Ali ako je protumači kao signal, može se zapitati: da li ja želim više discipline? Da li želim više hrabrosti da se takmičim? Da li mi je važnije priznanje nego što sam sebi priznala? Zavist tada postaje mapa. Neprijatna, ali korisna mapa. Sljedeći put kada osjetite zavist, probajte zapisati 3 rečenice. Zavidim joj na, to mi govori da ja želim, moj najmanji sljedeći korak je. Ne morate odmah promijeniti život. Dovoljno je da iz emocije izvučete informaciju, umjesto da od nje napravite sramotu. Zavist se često ne može sakriti onoliko koliko mi mislimo. Možda ne kažemo direktno zavidim ti, ali tijelo, ton, komentari i ponašanje često otkriju više nego što bismo željeli. Koliko puta ste osjetili da se u nečijem društvu ne osjećate slobodno da budete srećni? Kao da morate umanjiti svoj uspjeh. Kao da se pravdate jer vam ide dobro. Kao da ne smijete previše da zasijate, da ne biste nekoga povrijedili ili izazvali njegovu hladnoću. To može biti znak da neko vama zavidi, ali može biti i znak da ste vi nekada bili ta osoba drugima. I ovo nije rečeno da bismo se optuživali, nego da bismo postali svjesniji. Zavist često izlazi kroz rečenice: lako je tebi, ti si uvijek imala sreće, nije to baš toliko veliko, vidjet ćemo koliko će trajati. Takve rečenice zvuče male, ali u odnosima prave veliku distancu. Ako primijetite da vam ovakva rečenica kreće, zastanite. Pitajte se: da li sada komentarišem njen uspjeh ili branim sebe od osjećaja da zaostajem? Ta mala pauza može spasiti odnos od mnogo nepotrebne gorčine. Sada dolazimo do najkorisnijeg dijela. Šta da uradimo kada prepoznamo zavist kod sebe? Prvi korak je da priznamo bez dramatizovanja: osjećam zavist. Ne, ja sam užasna osoba, ne smijem ovo da osjećam, samo osjećam zavist. Drugi korak je da prepoznamo šta se krije ispod nje. Pitajte se: šta me kod uspjeha ove osobe zapravo pogađa? Možda želite bolju karijeru, možda više sigurnosti, možda bolji društveni život, možda više pažnje, možda osjećaj da i vi negdje napredujete. Treći korak je da zaustavite stalno upoređivanje. Umjesto da poredite svoj život sa tuđim najljepšim trenutkom, uporedite sebe danas sa sobom od prije godinu dana. Četvrti korak je zahvalnost. Ali ne ona površna zahvalnost koja negira bol. Ne, čuti dobro ti je, nego iskreno podsjećanje šta u mom životu već postoji, a ja to zaboravljam dok gledam tuđi uspjeh. I peti korak je da zavist pretvorite u pitanje. Šta mogu naučiti iz njenog uspjeha? Tada tuđi uspjeh prestaje da bude prijetnja i postaje trag. Ne morate kopirati tuđi život, ali možete prepoznati pravac koji vas zove. Najvažnije je da ne dozvolimo da zavist odlučuje umjesto nas. Jer kada zavist vodi odnos, tada počinjemo da se udaljavamo od ljudi koje volimo, a da im ne čestitamo iskreno, a da se radujemo manje, da umanjujemo njihove uspjehe ili da se ponašamo kao da nas nije briga.
a zapravo nas je briga. Samo nas boli. I zato je korisno napraviti razliku između unutrašnje emocije i spoljašnje reakcije. Emociju ne biramo uvijek. Reakciju možemo učiti da biramo. Možda ne možete spriječiti prvi talas zavisti, ali možete odlučiti da ne kažete otrovnu rečenicu. Možete odlučiti da čestitate. Možete odlučiti da kasnije nasamo ispitate šta vas je zaboljelo. Možete odlučiti da tuđi uspjeh ne pretvorite u dokaz da je vaš život bezvrijedan. Ako vas nezdrava zavist dugo pomjera, postavite sebi jedno brutalno iskreno pitanje. Da li bi moj život zaista bio bolji kada ta osoba ne bi imala ono što ima? Najčešći odgovor bude ne bi. I tu se vraćamo sebi. Jer ako njen pad ne bi popravio moj život, onda moj zadatak nije da se bavim njenim uspjehom, nego svojim pravcem. Zavist prema ljudima koje volimo nije prijatna emocija, ali nije ni dokaz da u nama nema ljubavi. Ona je često znak da postoji neka naša želja koje se nismo dovoljno približili, neki cilj koji smo odložili, neka potreba koju nismo priznali ili dio života u kojem se osjećamo zaglavljeno. Možemo iskreno voljeti nekoga i istovremeno osjetiti bol kada on dobije ono za čim i mi čeznemo. Ključ nije u tome da nikada ne osjetimo zavist. Ključ je da ne pretvorimo u ogorčenost, umanjivanje i udaljavanje sve ovo. Kada se zavist pojavi, možemo je pitati šta mi pokazuješ? Možemo je pretvoriti u motivaciju, u iskreniji razgovor sa sobom, u jasniji cilj, u manji sljedeći korak. Zato, sljedeći put kada vas zaboli tuđi uspjeh, nemojte odmah bježati od tog osjećaja. Zastanite. Možda vam ne govori da ste loša osoba. Možda vam govori gdje ste zaboravili sebe. Ako ste se u ovoj temi prepoznali, ostanite uz nas. U narednim epizodama nastavljamo da otvaramo one emocije koje najčešće krijemo, ali koje nas najviše uče o nama samima. Budimo svjesni.